Hello papagayam, kumusta kayo manen? Sapay la kumata nakaradkad, wano na salunat kayo kanayon, itinal daw. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo apitong sana pudpudno anagan. Kastoy ti kunana, dear manang biyanang, may papani ti anak ko ni Kiko sana pudpudno anagan ti padramakken ka. Talo dagiti nagbalin anubya na, ngam sininsinaan gapo iti ugali na. Rugyak tagsalaysay, iti damo, apan nakirelasyon na. Nasaya at tada kayong tatang, ni Kikaw. Apay ni Kikaw. Adat napasama kang kuwan, ha? Tawan, nga minapanak manan. Dandaninak pa'y tinungpa. Imbag ata nasipaw ko jay mana. Nay, apay mananaya. Ibagbaga na nga dalalaki. Agimimo ni tiangin. Ay, unayin day kaya lalaki. Ay, kasaritak tuman. Kayat ko na sinaan. Ngam dinak matpalubusan. Surutan nak matigay balay man. Apay, di mo na ay ayatayin dyan na kaulo ta. Saanan tatang, manjakon, naumakon. Jak kayatan timan nang imon nga asawa. Malala ta kasaritak to nga raw. Ay na, nakita ka mismo tatang. Ang kinakuyog na lalaki di kalman. Naggidanda pa dimsag iti jeep. Ay na, di na kano mo day jay. Nakagidan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay, nagkibindaya. Naginakbay daya. Sa makini Ngam, Anda ngamin ampang niluta. Nalaing aglimag. Ay na, nukas tamla ka na yon. Nasaysaya lang agsida kayon. Ay, manja ka tatang. Nakarkarong naglalaki, nagsina kami. Awan babalin mo no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar. Ha? Naumaken kan niluta. Iswa kayat nakanasinaan. Apay, hindi nakadinikan iti may sagundaway luta. Manjakon, Kiko. Naumakon. Isungag sinatan. Mala, suri nga rudan no masobsobra kya gimaw. Di ako naging bimaw. Basta di nagsinaan. Nagkari ka man idin. Ngam awan matungtungpal mo akarim. Isungag sinatan. Lading itak. Ngam saanan nga agbaliw ti pangedeng ko. Uri agmulta ako na. Basta di nagsinaan. Manuti kaya mo amulta. Kaya mo ti 5,000 a pesos. Wano, gismail. Ibagam. Ay, manjakon, Kiko. Ha? Uray gaburan nak iti kwarta. No konsumisyon tulat na tilaklak amakan ka. Awan serbina. Single manan dyan anak tan pitong. Ay, pinanawanan ni Luta. Kaya anusan na at agbalin na single manayin. Pasol na mo ilang no apay asininaan da. Ay, nalabos nga menti kinaman nang imon na. Nakaululimag dyan anak ta. Kasla pimpiman matlang nga road. Aganos Kundi asawa ay tinapintas. Kalpasan na, agimon imaw. Nay, ay papanam Kikaw. Nakaporma ka mat itikas taon ay anak kaw. Inaman sarong karan ni Liberty tatang. Ha? Sino a Liberty? Di naglalako iti barbecue di kabang-iba nga barangay. Anya, di nakapimpintas a balasang ija ayan ti kurbaan. Win tatang. Ay na, waklunan na dayjay, jackpot. Ay. Saan? Saan mo abagay ti mga saway tinapintas? Ha? Tapay ngay mo tatang. Napintas manan ti armam. Ay, madamdama, gimon-imon kanto madain. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agi mo no makagapaw. Basta di kan mapan. Uri agbaakan no napintas to milarmam. Sapay nagado ti agar aram iti dayja balasang. Ha? Padasem ti ramuar Kikaw. Nay, makaraman ka. Di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia Tarman. Pipya dayjay.
Saan ka siguro nga agimon? Ha? Nya mo day jang rito yung ay may. Saan mo napintas? May mayatin tikas jay. Tapno sigurado nga awan agarem ken kuana. Ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagat pa day jay balasang. Tano na pintas ti Armam. Ay awan. Kanayon to ti panagapa yung manin. Ta sigurado nga agimon-imon kanto manin. Kiko. Ay nainsan. Awan problema ka ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay. Ken madlaw na singpet. Insan? Alaki din, armumon. Ada punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adun to ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang harap. Diyak patuloyan nga raman ni Libertay. Ni Olivia langay. I love you, Olivia. I love you too, Kiko. Ha? Hinaklom na kadago sa'yo? Huh? Kakaiso na nga adan nag-aram kanyak. Aklunan kan ata amangan no ibabawem pay. Nukusta, kaya na mahay. Katuan Ay na. I love you to nga roden. Sige, iawig ka nga rodin, iki palay. Iyo mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar. Kiko, Olivia. Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasar ta maawatakmat no awan pa'y urnong ni Kiko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tanang. Sige, sige. Siya ti makamoy, ti mapartay. Parchen tayo dyan, wangkaw. Pagsasaritaan tayo nga rodin at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal, ti panagdenayaw, Ay, kagdan na kami na, tatang. Pangurayan may iti kasar, may. Anya! Saan nga tan nga agimon ni Kiko, lakay? Anyat pagimunan na ngay. Sa mga artista hindi asawain na. Mahilig to iti napipintas. Saan to agimon imaon? Imbag man, tanag ginustuda. Kaya na. Agkarupro pa ng tupay. Iso na siguro, tinaekare para iti tunggal may sa bakit? Aywan. Medyo agkakaingas dangag paysa. Ay nabayagan ang law ko dahitan. Iso adakkel ti pamate. Nga isudat yung kagasat. Olivia, ha? Asino dahi taboy-boyam nga, iti silpong mau. Agsalsala mo alalakay. Ay na, lima bas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaeng nga ron nga agsala dito eh. Ni, naglap iti bagbagi na. Ay, iyag mo man dahi ta silpong. Ni, apay nga sinigawat mo ti cellphone. Dagita ti boy-boyam iti silpong mau. Cross mo dahi talalakay? Pagpampantasyam? Ala, kadno si kat data iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi dyan videos na. Wan, yung pagpampantasyam? Adalang rin. Yung magpantasya ka pa yung milay sa balay. Ilay bagbagamat. Apay ko mga aramidak data kat kap-kap na kan-kan. Urubog ka mga babae? Heh, di kan makaigam iti silpon, Olivia. Anya? Kanya pailat pagimunam ayakit awan matiagar aram ijay nubiam. Sikalat nagaram kan kuana iday. Saan aya? Wan, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kuana. Ngam agkrasmot iti sa balay. Ha? Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti maboy-boya na iti silpon na. Sana mapdag kanya anobyo na. Agpantasya pa ila iti sa bali alalakay. Nalabos kamat nga agsasao Kiko. Ah, Binuyak lang, ibagamaw nga pagpanpantasya. Saan mat? magpaisuma? Yagmukit din di cellphone ko. Madya ngay. Tinaboy-boy namin iti silpon mo. Mahilig ka magamit iti gwapaw. Diya alayin pagaraw. Agsinatalangan no kasta. Ay, mabit laeng. Tanay natulagan ti kasaryaw. Saan ka di akasta? Pagsaritaan nyo na imbag, ti diyo pagkinkinawatan. Ay, kas kay lobing nga, gapapa. Kas ano, pati cellphone ko kat pakibibiyangan na. Kikaw, isublem ti cellphone na. Madya ngay. Di oras ang kang agsilsilpan. Basta kampanti ti panunot ka. Papanam ngayon, balasang ko. Agimimpaki kamutan.
Agawid ako, nana. Diyak kaya tanda anak yu. Ha? Diyak kaya ti ugali na. Manag-atap. Isu nga tila pag-imimunan na. Agad, kasano nga rudan nga iti masu nga da kasaryaw. Ibabawi kun day dyan, nana. Diyak kun makikasar kanya na. Naumakon. Diyak maanusan nga kaden na. Inay ayaw ngam di na madanggan na. Mala, palubusa mo. No talaga adinan kayat. Di mon pilitan. Apay ayakas na kita babay. Nagalas ti ramid na. Ay, numapayat dan ti lalaki, panawan dan. Gapumit la iti ugali na. Isa pang panawan da kandag iti agbalin anubyam. Ugali nga. Tiki naman nangimon mo Pagi mo na maamin na makitam nga uray awan mo't kinapudno na. Pasit ti panagaya ti panagiman? Apay dakas ti agiman kasamay. Dakais no nalabas. Nang runa no awan mo't kinapudno na. Asino nga iti makaanos ka no di mo ikatantikas tang aramid mo. Apay sumangami na mahilig iti gwapo na dyan nga Olivia. Ala, lipatam kidin na Olivia. Kanon to pa makasawa ngay, no pampanawan da mo tagbalin ng nubyak. Isu nga raw da kunak ngagbalbaliw ka na nakaw. Ikatam di kinalaing mo nga agimon. Abnormal ka no di ka makari na itiimon nanang. Normal na tagiman. Di mon tumot kaya ti pa iso raw. Ala, makamu ka nga raw. Ikaw, nakamove on kan? Ay, wen tatang. Nasaya nga raw. Ang di ka pa'y lagaram-aram di ta. Tasyak ti agsapol iti asawam, wen! Ha? Asino man ay? Tila iri-irito yaw. Intong kwan panawan dakto man ay? Sanay, masigurado ka saan kikaw. Ha? Asino man day tan? Basta, mamamumtaw. Mapantanto iji balay da. Sigurado nga awanan ti pagimunam. Imposible nga agimon ka pa'y lang no iso ti agbalin a partner mo. Asino nga minaya? Basta, mamuamtaw. Sarong karantan tao, inton sumangpet, inton umay alawas. Hello, Bats! Ay, Bats, da kayo matgayam. Ala, sumrag kayo. Ay, huwan, Bats. Kadwak ni Kiko nga anak ko. Ay, Kikaw. Iso ni Nanam Aloyda. Bats ko iti high school. Naimbag nga oras yaw nana. Kastamay. Ala, sumrag kayo. Agyaban kami, Bats. Bats, iso ka diti ibagpagam. Ay, huwan, Bats. Ni Kiko. Ang mabit laang tamangalak iti merienda tayawan. Wine. Tatang, apay anyak kuwan tayo di tao. Umay mo arman ni Bats ko, Aloyda. Anya? Tila yar-arim nyo kanya. Pati bagat ipaarim niya, Shh! Tangiwat mo. Ano ko ba? May mayaten ti bagat ngarmem. Ta sigurado nga awan pagimunam. Anya? Abroad ni Loyda. Kasangsangpit na manipot abroad. Nabayagan abalaw. Saan anak yas asawa tawan esem na iti lalaki. Ha? Awan mo siguro ti agaram kan kwa na. Kan saan nga ampang ni Loyda. Iso nga awan ton ti pagimunam. Awan ton ti rumswa adiyo pagkindaawatan. Patse ka naragsak kayon to iti agnanayo na nakaw. Tatang? Di mo pilitin ano di na kayat. Tama nga no nakarkaro a problema ti bunga dayta. Kayat na. Kano mayat ti saritaan day di kalman. Agkin-kin natawa na pa yan na. Hanggang pitong. Kanapan manen ije balay daloy da janaktan. Sinarongkaran naman ayn. Ha? No kasta? Kaya't namut tayo dya batch mo. Wayne, madlaw mat. Sana narigat nga ayaten ni Kikaw taubing pay. Kain, nakarkaro asan ang narigat nga ayaten ni Loyda. Tamats mani dayjay.
Ha? Ni Loida ti may bagay ka ni Kikaw. Ta sigurado nga awanan pagimunan na no ni Loida ti maasawa na. Ta itikas jay nga edad ni Loida. Ada pa'y laaya mo ag gusto kan kwa na. Ikasar ko ni Loida, nanang. Ha? Ano kasta? Adan nagkinaawatan niyaw? Una, ha? Makitinulong ka no pa'y ti magastaos. Ay, aguray ka pa'y. Ah, Baybay ang mampay lang day takasar. Na. Tama nga no agsina kay tumanan. Agnobyo kayo pa'y laeng. ah. Amon pa'y ti gusto nga ugali na. Kastamot kang kwana. Amon na pa'y anaimbag ti gusto nga ugalim. Isa baybay ang pa'y takasar. Agkasar kayon to no talaga kap-kap na kanyon ti tunggal maysa. Loida, akin ladawa nga iti nakapaskil di tadidingyaw. Nagdaklaro pa na ikalabigaaw. Ay, iso dayta, day di mamerto nga asawa, Kiko. Ha? Nabayagan na tayo? Ngam nakadisplay pa ila ropa na dita. Ay, katuan na, tasigo din dayta dita. Iso tinangaramid iti dayta frame. Kanda gito'y cabinet, dito'y balay. Amin a cabinet, day di asawak tinangaramid ka na kita. Ha? Nalagdada kita, tasan asinsinan na kayaw, tinaramat na dita. Kanda ito'y balay, isumot laeng tinangaramid dito'y. Ay kan umay ka, tay pakitak pa'y dagiti inaramid na Sana yung jakpagan ano akitahin. Ha? Hindi ka teman day taladawan na dita ditahin. Kagurgura kakikitain. Ha? Mala, patgak ti kayat mo. Ikatak day taladawan, idulin ka. Saan? Burakam day ta prem. Di mo idulain. Kapay nga idulin mo. Ay tempay lang aging kita. Ah. Ha? Ay kwa, sayang Basta kita- burakam day tanay. Kanda kita kabinet nga inararamid na ilako mo. Ay saan nalagdada kita kabinet. Ay, basta ilakom. Tadyak kayat nga na pala pakalaglagi pa. Miti day diyang asawam, Loida. Adalang harutan mo, di ba? Ngum day jay pala asawam, mati pang panunutan. Haw, panagin solto, tikas tang raramidam na Ala, ilan anong ngayon dagita nga album, Kiko? Dinadaal mo matay. Kastoy tirumbang ka dagito aladawan. Pisang-pisang man. Ay la, di mo pisangan dagita. Nga iduldoli mo pala dagito aladawan, tadya asawam. Saan namat la aladawan dagita? Ladawan mi kadagiti anak mi, idi babasit na pa ay. Aw, nakadkadlaw mo, Luida. Ay, ayatan pala nga aging gaita, day di asawam. Ay, pagimunam tinabayagan anatay, Kiko. Way, kagpay sumang ay supay lati agtartara, iti panuno mo. Ay aglablabas kan, Kiko. Ah, Pagibiyangam pa yan dagiti nakadulin aladawan iti aparador. Awan karbengam amang garaw ka dagita, ta saan tapay nga agasawa, Kiko. ha? Kan oray man agasawatan, awan latta karbengam amang dadael ka dagita. Jaklaim pagaraw, kastagayam ti ugalim, naimon kaunay, Kiko. Husto tinaidanon kanya. Isugayam asininaan da ka dagiti nagbalin anobyam, tanakaro ti kinasilosom. Sana mga basta agimon latan o amang makagapaw. Ladingitag, Kiko. Ngamjak maanusan ti kasta nga ugalim. Isungag sinatan. Anya? Ay, awan latagayam Kikaw. Kunak no awanin ti pagimunam. Ang adam latta. Tatang. Ay, awan madain. Sininaan da ka madain. Gapu iti nagalas nga ugalim. Takasadaw. Pati nabayagan anatay paghimunam. Okay, nagpaisong mga. Ay, diyan ka mukhang ka. Mala. Kastam latta ka rodain. Uray agbakan. Diyak kaya tayo ti agiritaw. Ta uray asino ti iritaw. Awan latamit. Isulat tamit ti aramid mau. Makasara kak tulat tay, di babaya mga yat. Kanya. Ay, hustang! Di ka nagararem. Ta sigurado asinaan da kan tumilaeng. No di kag balbalew, awan ah! Iso, ano kayat mo ti makaasawa? Heh! Baliwam nga raw, ti kas tagaramid mau.
Jakon nagireto, iti babae, iti anak ko, tamo ka din tumatlag pa o ti relasyon da, gapo iti ugali iti anak ko. At damit lata dagiti nararam na, ngam kanayon da abastadan, tamo dan ti ugali na. Katita awang pa asawa ni Kiko, kat lumakay matan abaro. Alakastan, ti pagayam mo, pitong. O nay mata, nalabos mangagpaiso ti kinalaing nga agimon ti anak mo pagayam ko. Bagbagaan yumot, ngamno apay adilat tagbalew. Ay kat anusan na tagbalin abaak. Tawam mga ron makaanos a babae iti sidong na. Ang anyat amom, amangan no makaamiris tumatlaeng katagbalbalew. Kat makasarak tumatlat taa, itagbalin akatakunay-nay na itagnanayon. Di nasayaat no kasta. Bueno, papagayam titan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam pitong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless, iti tunggal maysa. Hello manan, kada kayo amin. Siyak manan ti pagayam yo ni Manang yo Abianang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama, kat manipod ka ni pagayam tayo ariko. Sana pudpunno anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Bianang, kadaanan nga istorya, to'y padramak kan ka. Dangamin, saan pa'y nga uso ti cellphone ide. No itakat textmate wano chatmate ti awag kadagitagin inaram iti cellphone. Sa balimat kada kami ide, tapen pal ti uso payla ide. Adda kami nagbali na penpal ko ide kat day tati istorya akan ka. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras yu, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, kasta ko mamin nag-is-istor. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin nagmismisuot kang aglakaw, awan gumatang, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabit lang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timatibayad kaw. Imadukila ako mabalasang kaw. Adamot natnatang karne kan ika dito isangot isturmaon. Wen, tata. Ado mo ngamin dagsapsapul iti masidan mo ko, Ay, naggagat ka lakit na balasa nga ini. Naggasa ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaang. Ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagita babaron. Ang amom sinday. Kaya't ka man ngagbalin a manugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak kaw. Ala ni tata. Tila damdamagon na. Kaya kastag sigurado balasang kaw. No bilang laing. Ang dami lang atanam na madyanak kaw no agdaton kang ka. Ala? Di ura ibagak awan no di na mo kayat awan serbina, Kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man dyanak kaw. Urayem wine. Taasarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Ricaw. Tila'y bagbagayo, matatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagait. Makatulong iti trabaho day jay. Awan ri, nagkangkwa na, tatang. Pili-pili ka pa'y lagi, lumakay ka na baraw. 40 taon, mag-asawa kan. Tapno di ka maitulad ka dagiti talo akakabsat ko abaak. Di naman la kaya ni Sinday. Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawa ti isem na, idiimbagak akursunadam. Iso adaktal tinamnamam anak kaw. Armamla iti maminsan day jay aklunan na kan. Ay na, akanod ang nubiyak, tatang. Ha? Aya? Adaya? Sino nga'y? Ni Jana, Ni Jana?
Asino adya na dayta? Bagted dayta nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wala ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rod met nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil di pinpal na. Katagkita danto ah. Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no isong arod ti kayat na lakay. Anyang arod nga nakita na mutten ti ladawan day ti ababay. Ay, saan nga umdas day talada-ladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surong nga rod ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapagpabasaw no bilang laang. Pahina, adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti subray. Ay, basa man. Smile before you open. Unahanan niyo. Ay, lukat ka. Dahil mahal. Kumusta kan? Sapay kumata na salon at kakanayon. Kailiw kung ti surat mo. Sapay kumata subalitang adagos ti surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngam ti kayat ko, no agkita ta, agkasarta adagos Ay na. Makaparagsa mo, dagito ngin surat ni Jan Anobia. Ay, ituloy ko basahin. Ngam no kayat mo, sikan ang mismo ti umay dito lugar may. Kat ikuyog mo dagiti dadakkel mo, tadumanon kayo. Nagmiyak niyo. Dumanong kami ka na. Unay kat namin tanagin na dayo tari ko mahal. Ngam sana balay, kano agasawa tantong, kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon atiddugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay aya. Jana. Subalita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. Umay na kanto kano Arman di anak ka, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadya anak ka. Mabain lang nga agaram kahit. Ni tata mo, da kayon sa mo ilat mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang ka. Managbabain ngamin ni Rico. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako kang ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinangibagay ti kasta kanyak, tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano ang dagaram kang ka. Di mo aklo rin awan. Urayam dyan anak ka. Tada kayo ti agbagay. Balasang ka. Tatang, dumanong tayo ka nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana mapantay ka na gilaw niyan. Natulag ka ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tapno da pagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakikita iti personal dano na maun. Inayat ko tinubiak, tata. Nauray surat lang, tinagamamamay. Kan komunikasyon may. Ay, jay saan mo nakikita iti personal ti asawa maun. Anda di tani Cindy nga gururay kan ka. Isaw ti danunan tayaw. Ni Jana, ti kasal ka. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa yung bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Isaw ti danunan tayo, tas asidag. At ayaw ti lugar day ta pinpalmaw. Gastos lati plitay. Kan makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa yung agbiyahe iti adayaw. Hindi kay makaumay, akay siya lata mapanay. Anya! Basta ni Jana, ti ay tagtatang. Kinadasarita amay. Iso nga danunan tayo nga roday. Sigay, sumurot kami kinitatang mo anak ka. Lakay, kuyugan ta ti anak ta. Anya! Ay na, pakay dayawak ti makaamamu kada kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsa. Ay na, nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo pa, ita umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tubog na.
Kanbangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kapsat. Umuli ka itinyog kunam. Kabaalampay ay ati umulay, kapsat. Ay kawan day talaang aya. Day ruwama kon kabsat. Imbakbakat ko ti umululi itinyog. Takanyugan dito ayam may. Nana, anyang oras sa sumangko ni Jana ngay? Ay paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adanda na ka. Isuntidim sa hagi ti tricycle. Rikaw, masikog mo tidim saan. Masikog tinanunin tayaw. Diyan ka mo, tatang. Lukmag na siguro, Ang mga nobil-bil, Nukusta, masikog ka dyan, Uwan, Rico. Pakawanin na ko, ma. No, jak imbaga tagpaisukin ka. Adakan ka, maupay kan kanya, Rico. No, di na kun kayat. Awan maaramilap. Nasakit man. Masapal nga wata. No, pagtalikodan na ka. Sino nga, ti ama ti sikog, mau? Bunga ti panakaramas ko dahito, Rico. Anya? Uwan, Rico. Saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka. No, italaang ngayon pudnok ti amin. Napanunod ko nga men. Nasaysaya at no iti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Jana. Ay ayaten na ka di pa, Rico. Wah, tangay ko naman. Di mo nagayatan ti panagsikog mo ka. Sige, Mayata dahi ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalata. Nga ori masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon day jay adjana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Jana nga roti ay ayata. May. Nga oray masikugan. Di ka lang mabain iti kasta nga aramidan. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na ka. Ay ulbod day jay babae. Kuno ti inanaan mismo tinangibaga kanyak. Intarayan ka na tinubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaysayata babae dita nga misaw. Uri nga pa'y napalabas ni Jana ako. Ay ayata lag tatang. Aniya. Ay, kanyat impakanday dya babae kan ka. Tapay adi mo masinaan. Basta ay ayata nga raw. Yawi kuntom dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wanti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang. Oray saan tapay nga kasar, Rico. Bastag din natan. Sigurado ka. Jana. Wan, makaawat akmat ka. Pasensya ka na. Nimpatyak, maawatan na kanto ti ama. Pagkasarindatan tumi lang. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanya, mau. Ay na, ayos lang ang kanya kunakmat. Awan problema iti dayta. Nanang, awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanamkat na'y maluman. Inakla gumatang itidaya per ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabit ka lang nanang. Grabe yung mamampay na di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na, sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang janak mau, bakay. Napan naman ang sinapul di asawa na Inal daw lata na kastatera ramidin na. Di na pinabaybay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas anak pasamak kan kwa na. Amangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya? Ibagaman,
Tadi na sapsapulan. Di na paila kasinaan. Kay kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na ah. Ay so, saan mo ta nagawawid dito ita anak ko, Barok? Apay na pananaya. Diyan mo amma na. Kuna na mapang gumatang iti diaper ni Bibi, ka di mo nagsubsublay. Ay nagloko na jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At da ka di amuyo sa bali, apapanan na ha. Ay nadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itata kaanakan marmara po kaw manan. Ha? Oh, adtuyan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman na, sinday. Nakaligdiday ka manan anak katugaw dito sa ti store kaw. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo, ta si Kaswang. Apay, di pa'y simbang pwede sawam. Sampay nga ron. Diyan mo, no sa di na pang sapulak ng kuwan. Madanagan, nagtadya mo makontak ti silpon na. Ay, mga nadadaga sa napasama. Anan? Eh na, sapay la kumaatawan. Nala, di ka mapukawan itinamnama. Barang sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko kapandisal, kaya mau. Ay, uma. Sag mamanungay? Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka ititalo, tapno ay tapno mabsog ka. Ha? Diana? Siyak nga raw, Drico. Agyaman na ka, tanagawig ka? Kano na bayag ngayon oray ko ti pa nagsublay? Naggapo kay di lugar yaw. Nga mawang ka may jay. Apay nagagapo ngay. Naggapuwa kiti lugar ti asawa. Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Kat iso ngay maya, tao may kun alaan ti anak ko. Anya? Una yan. Manjang ita ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga ugalay kan kinatao na. Nga raw. Nga manyangay ka, nagayata mo ilang tatang. Numabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agba naga nakakaasay. Kita man, nasakitan ka? No ni Cindy ko mga minti inarem mo ito, di nagkasar kay kuman. Kat nalabay. At daw pat, wano limang anak yung kumaita. Kuha tatang. Agam saan pa andala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mga ni Cindy. Awang pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmain. Sinday. Mabalinti, sumarong ka. Ay, ka mabalin Apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay na. Umay ka, tagtugaw ka. Agyaman na ka, Sinday. Ay, mabalinti ko makisiningag kang ka. Makisiningad laang. San ka ngagdataw? Unay niyo. Ay na, nadaplano ngagdaton kanya kidirit sumaon. Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka dagos. Ha? Mapanan ti tawon Rico, di ka nagpalpalikaw pay. Kamatan takit din ti panawan. Ay, kasta. Ay, Sinday, I love you nga rudan. I love you to Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy, kat naadaan kami iti duwa nga anak, babae kan lalaki. Nakaragrag saka, takas kan ni Cindy tinaasawak. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak, tinay sukat, ta nakasarak ka iti kapkap na kam akasimpong alam iti biyag. At dalagayam iti asidag, di mo amo, mismo lagayam akarubam tagbalin akatakunay-nay mo. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rico. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio.
In your nose para iti script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ken Diyos tagngina, kada kayo, amin. Hello papagayam, kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni Manang Yabyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak, ngayon kay panagbuy-buya, kan panagdengdengag itaka nito. Ti surat ngayon tayo basak at manipod kani pagayam sa tor, saan napod puno anagan. Ngamsakbay na hello mampay, kani Ma'am Florenda Kimpaoy, ni Ma'am Nati Agustin, Lardisabal Rufel, ni Ma'am Imelda Velasquez, kani Ma'am Noime Santos. Kastoy man ti surat ni pagayam sa tor, Dear Manang Biyanang, agpada kami tikabsat ko ngagpenpensyon, kat dua kami laangan ngagkabkab balay. Tagpada kami met anabaketan ken nalakayan abaro. Ngem bayat ti panaglabas tial daw, dimteng tijak ni namnama. Adda na kurso na da kabalasang, ket agtawan lay tinasurok abainte. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Agtulag ta kabagis sa tora, Anyat pagtulagan ta, Petra. awan makias-asawa, ken mangas asawa kadata. Ah! Agpadatan abaak, iso akastoytan tapno awan lugay. Nay, apay ngagsanay ka nga isa tor. Ay, kuha ngamin. Pampanunutak ngamin anarigat ti awan kadkadwana. Nang runa no mauyo senti pigsa. Katati agkadwa ka bagay. Apay, di na kayat akadwa kat agkapsat tamay. Sa balilat tamat tayo makuna nga asawa ko maa. Apay, itikas ta nga edad mau, adapay lang nga ta mangayat ken ka sa taon. Lakay kan. Ay, di mo lang mo Ano pa'y mo iladag iti tumalya-talyaw kanyak Basta, jak kayat ang mag-asawa ka. No anya titulagan, isaw ti matungpal ka bagay. Antay, napanan niyang kail. Kanayong samot nga awan dito balayaw. Ay, jak madam mo iti dayjay nga ulitag mo. Minala marumwar sa marabyan na sumangsangpay. Ang inom nga ta iti arak. Anong kunayong mat ngayon sardeng nanta ginam iti arak. Insardeng na na, nabayagan. Ngam, jak ka amaw no sa dino ti papapanan na. Kuna namat amapanla ka no makiis-istorya ija plaza. Tsaka mo ano asino ti kais-istorya na ijay. Manang Petra, nakadwak asimbang pait. Asino day tabalasang? Nililibay, manang. Ngamlili ti birngas na. Nubya. Anya? Lili, hanay. Isaw ni Nanam a Petra. Kapsat ko. Hello, Nana Petra. Agmano Honey. Lili, hanay. Pasensya amla ko man ti kapsat ko, Diyak ni namnama akas dyan ti ipakita na ken ka. I'm sorry. Okay laang sa tour, honey. Ngam, api akas ti jarna. Di naksamot kaya taparakan ka. Saan? Kaya't na ka. Ay, kwa. Adala siguro nakabatripan na. Iso akas jay. Iso apasensya ka, hanay. Wait. Anya, matentikas dyan ngayong pakitam itinubyak? Ay, mang nobya ka? Iti pa'y adayong ubing ng musika. Anya, kumatidakas na itidaytag, agin inayat kami magkanililay? Ken adda tulagan ta, nga awan mga sawa ken makiasawa ka data. Agbaak taging gatinggana, kasta titulagan ta. Pasensya ka, manang. Gayata nga ron. Ken ay ayatan nakma nililay. Agin inayat kamay. Ay, jakpatsyad. Amok tila ang pensyon mo ti kinayat day dya babae. Napintas kan ubing day dya. No saan ka pensyonado? Imposible akayat na ka day dya.
kwartam laang ti kinamat na ken ka. Sana po no dayta, manang. Nasingpet ni Lilay. Saan man ang gundaway? Siyempre, nasingpet ita. Gaminton agbaybayag, rumwarton ti pudno nga ugali na. Rumwarto matlaang ti kinarupat kwarta dayjay. Ay, di mo matpagsawan iti kasta ni Lili, manang. Ta saan akas jay nubyak. Plano pa'y kit di ko man ngay kalay sa si kantaw ti mid of honor. Ay, jak kayat! No mga sawa ka, saan akas jay ka ubeng? Imposible nga ay-ayatan na ka dayjay. Agkasar kayo pa'y asa kay to agdan na angkal. Kas di magamin ni Antiyo Apitra. Di na magkayat nga kasar kami kanililay. Anya? Apay ka no angkal? Ay, saan nga ron amamate nga ay ayatan nak ni Lilay. Iso ayawid kulat tan tinubyak dito'y balay. Tapat check nga awanan ti maaramidan ni Antim Apitra no kasta ti aramidan. Oo na yun ni Auntie Petra. Ang mga no umapal mo, at iso di na kaya ta mga sawa kayo. Ha? Hey, jak amaw ka anakan. Ti kaya na nga men. Agpada kami nga agbak, aginggat ingana. Ha? Kasano no maamuan dagiti dadakkel ni Lili, agdandan na kayo matgaya man iti anak da. Dahita nga ron kahit. Di damot siguro basta maamuan. Taadayo ti lugar dalili, di ti lugar tayo kaanakan. Kasari tayo ni Auntie Petra Ilawlawag yun, tapno maawatan na kayo, uncle. Hay na! Ay, makapasikur ti kastoy. Sa anak akomportable no ada sa bali at tao dito'y balay. Anyat pa kasi kuramaya manang. Nagandayas ti biyag ta, idi awan kadwata dito'y balay sa tor. Ngam nagbalinin anariribok, idi insangpet mo dito'y ti ubing anubyam. Anya ko mati problema kan ko ana aya, kan nagagatmay. Iso lang arudan ti para lutaw, para inaw, kan para laba ka dagiti kausta. Kanayon pa'y anadalos to'y balay, manipod adan ni Lili dito'y. Wen talalaan na pailaang tiriknam. Ngam sigurado nga inton agbayag, agbalinton atangsit day dya babae. Di mo kumamapadaksyan ni Lilay, ta saan akas ta ti ugali na manang. Dayta! Madipot dimteng day dya alili, isun ti bidaken kasator. Isulagan ti husto. Awanan ti sirsirbik iti dayto ya pagtangan. Unwanted ako iti dayto ya balay. Awan sirsirbik iti dayto ya balay. Ay, manang, saan ba't Di kag so iti kasta, ta saan apod no ti bagbagam. Si kalati agpampanunot iti saan nasayaat. Ipanasakti na ramid mo sa tor. Ha? Magipanagdag ka talaga na sakit tinakam ka. Tadi mo tinungpal titulagan ta. Siya kunti mangilaba ka dagiti murang iyo, ipag Petra. Saanan? Nagkrugit ti trabaho. Sinsinan labat ti aramid mo. Aday wanak, di nakasarsarita. Ha? Dudwatay lang arod dito'y balayan. Tainal daw arumar ni Satur ang mapan agtrabaho. Ngam di dakpay kasarita, ipag. Di ka man ipag nga ipag kanyak. Kaslapo ko kan, ipag namkat kanyakon. Idagaw mo ti atensyon ti kabsat ko kanyak. Kaslawanan ti kabsat na, idinamtang ka iti biyag na. Di kay agdanag. Tadyak mo't bukudan ti atensyon ti asawa. Napatag kayo lata iti asawak manang Petra. Atap yulaang dayta. Basta, agi mo na kalili. No, apay nga minadimtang ka pa ilaang iti biyag ti kabsat ko Aglablabos ka na manang. Saan kumamot akas ta? Pasakitan mo ilaw na yan nililay. Talaga napatpatagan day jay aliling nga misyak akabsat mo. Masisakit mo, ti saan mo akadaraan nga misyak mismo akabsat mo. Di ka makaaw-awat. No di ka makaanaos, aguli makalang manang. Di ka sumanao. Tauray anyat ar-aramidam. Di nakmalapdan ang mga sawa. Agawid kami di lugar dalilay. Takasaritak dagiti dadakil na. Ikasar kaon tinubyak. Anya!
Anya pa'y lang arog ti kukuan niyo ngay. Agkasar kayo nata, nagdendен na kay magaya man. Ay, yaman na. No kaya't nakapara iti anak yaw. Kat, kung namot nga pension ka. Kung namot adin to agrigat anak may ti dendam. Ay, Santo Apolos, nanang. Manot pension mo aya. Amangan mo't no tay pension mo la ti senior citizen ti pagkarkari mo. Ni nanang mat, masapol pa'y adamagan nyo ayamat pati pensyon na. Di kay lagpain. Ako wana tapnamok mat. Kano nga glas-las tawg. Saan? Siyak ti makapanagnak. Takinuyog kun anang irwar iti pensyon na iti namindo agun daway. Aya. Manungay ti pension na anak ko. Ay, basta, di yun amon. Basta ag pensyon, period. Nalangaraw. Pagsasaritaan tayo ti kasaryaw. Nana Petra, maya matisisikawilan nyo dito istor ng agmirmirinda. Nay, si ka magayam tisoy. Nakasorpan kayo pa inyam. Nagkiting mo day kanay. Kan, wawuligs kay magayam. Ay, wen ay, krasnak aya. Minanamit, tila damdamagin na. Ibagaam no krasnak, taklunan ka adagusan tisoy. Mga asawa nga minan di kabsat ko, iso ang makiasawa ak matan Nya, Iso na lang tawan mat pakiasawa ak. No kayat mo, si kanti soy. anya, Si kati para igam iti pensyon ko no agasawa tan taon. Uray di ka ag trabaho, mapalain tag pinpensyonak. ha? Ay nawan ko namon. Amok tumatla mahilig ka iti senior. Kat no talaw dag iti senior citizen nga ex-maw. Manjakaw? Awang matipim maot ka dakwada? Saan kami akong patibal iti tunggal may isa? Ay sus, sabali ak nga agayat tisoy. Kunamsa. Ay sus, no agasawa tanton, di kanton ag trabahon. Agbalin kanto adon, tas di kanto ti mangigam iti pensyon ko. O nya, kaya't nakuno saan. Kumpormi ah. Day, kadua mo ni Tisoy, manang. Apay, yan yung paramid mo kan kwada. Awan, ingkuyog kun dito'y balay, tagayan ayat kamen. Ay da, Isu abayaw ko namkan kwa na. Tagbalinton abayaw mo ni Tisoy. ha? Ay, saan ka di, Tisoy? Wan ko na ang tay sumatyag paiso. Wambayaw! Ha? Kaano ti kasaryo kanilili sa tor? Inton o may pailaabulan, manang. Apay, Ay, mabalenti makisingit. makisingit nga. Makisingit ah. Makigiddan kami matan nga agkasar. Double wedding tayaon. Anya, Tipid gastos. Tapno mamaminsan ti gastos. apay, sigurado ka makiasawa kan. Kaya dayjay pa'y atisoy. Kasla sana mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Nakarkaro matasana mapagtalkan Genovia ma. Nasingpet ni Lilibet. Dayjay atisoy ti kasla langanin na. Kwartaan na kala dayjay. Ay na, Genoviam ti pangibagaam iti dayta sa tor. Saan akas ni Tisoy? Alan ag double wedding tayon kabagis tapno mamaminsan ti gastos. Jak amaw. Jak pa'y masumbatan dayta. Tamangan ki dino bawal. Agdamagak pa'y kadagiti babaket ken lalakay akalugaran tayaw. Hani, inak makitsenda. Kuyugan kan ahanay. Ay na, saanan? Mabanog ka laang. Sige. Matitipakitsindam. Gumatang kan tumutan iti lipstick kan pulbos mo, honey. Okay, thank you, honey. Papanam Tisoy? Hindi palingkay. Ada pagpagatang ka ni darling kaw. Ay,
Ay ipawit mo lang ka ni Tisoy yung tigatangam, honey. Tapno di kan rungwar. Ay na, di na mo tigatangan na. Kan kababain mo't Pero mo ka maglilay. Wan, usaram ka di dyan motorsiklom? Why? Ay, makiang ka sa kon. Kawin na. Yung kalanin, tahil mi ni darling tao. Tayo sa tiyo saram lilay. Oh, rabiin. Awan pala ni Ay Tisoy. na, uray ni Lilay. Awampay. Nagbayagan na pandakitinda. Narabyan metain. Apay gaya di damat la sumangputan. Ay awagan man ni Tisoy. Jak maawagan. Nakaidap ti cellphone na. Anya! Ay, uray ni Lilay. Diya makuntak manang. Apay nga tangay. Ay na, Adan tay motor ni Tisoy. Ay, adan ni Darling kao. kadwa na nga ta ni Lilay. Ay, jak mo Awan bibiyang ko iti day alilay. Ay, agyaman naktandakan. Pinagdanag nakhane. Inap na panamta, narabiyang ka. Ay, unyag pa'y so Tisoy, Darling. Apay narabyan kayo asimang pait. Ay na, anda ngamin fireworks sa Plaza. Nagbuya akbiit. Uray siya. Nagbuyak mo at nagpintas mo di fireworks. Ay, mga kandarlang. Ada in-take out ko ka nan. Kinay. Sige tayo nagpulas. Ay, mangan kamot tanhani. Ada yung take out ko akanam. Nanganak ngaminan ijarwar. Inak magpulusan, tani, agat asok ti badok. Mangantan ka ba, guys? Wen, anya ngay mo day tanabalkot akanam. Babit lang, Ay, pansit mat. Si Kangay. Nay! Pansit metlang! Ay, agpada ti in-take out dagiti dua kananta ka ba, guys? Huwag nga raw. Agawid aki di lugar mi, hani. Anya, agbiyahe ka ka umadanin ti kasarta. Inton malpas ti kasarta at aduata nga agawid iti lugar yaw. Saan? Taada kanunas ka na pirma ako na ni nanang ko. May papansa iti tawidan mi adaga. Kasapulan dati pirmak. Ay, kasta ya. Kaano nga ron ti panagsublim ngay. Inton umay alawas ti kasarta, hani. Inton maminsan abigat, hani. Ang apay ngay nagadutin dalam abadom. Murang ko ti daduma dita. Laba aki di balay. Agbiyahe ka kunam, Tisoy. Papanam. Iti lugar da ikit ka. Nagkasardi ka sinsingaw. Siya ka no ti may nga abay. Ay, di nakisurot aya. Umayak mamatap no makapasyara. Ay, kwa. Sublang kan tulagan, ha? Tayo nakpay tumulong nga garamid iti sabaw. Inton maminsan pengal daw ti kasar. Sige nga, Rod. Urayan ka, Ay, wonderline. Papanam sa tor. Ay mapaanak iti lugar dalilay. Diyak ngamin makontak ti silpon na. Kenay, umadanin ti kasar may. Di mo ilagawi din. Uray ni Tisoy. Jak matlama urayan nga agawid. Kuna na nga umay naksukunan idi na minsan akalman. Awan may. Malaalaman nang. Inakon, tanay, aldawan. Ay, naimbag nga oras mo, nanang. Ha? Ay sos lilay! Tisaw! Aglambang kayaw! Adan na isa taor! Anya di ko na yun, nanang. Tisoy? Anda ni Tisoy dito balayaw. Ay nay, di na ko nawagan iti nanang sa tor. Tapanagkunak. Sana na matuloy ti kasaryo iti anak ko. Tapay nga, nanang. Sorry sa tor. Ngam nitisoy gayam ti ayayat. Payan na aramid mo ti kastaw. Ay, siga Tisoy! Amom nga umadanin ti kasar mi ka nililay. Ang mapay nga inagaw mo kanyak. Lading itagtata. Da kami tiagin inayat ka nililay. Iso da kami tagkasar. Awanan kayo itibain. Pakibagam tula ka ni Nana Pitra ti amin ay.
Mabuti nga, pakita kang kwanan. Ay, awanan ka iti... Saps! Di ka giskandalo dito. Isi ka sa to, ha? Tada ka dito nagtibalay ko. Ala, pumanaw kan. Awan mabalin mo, no di na kan kaya tanak ko. Kastalaan ni Ayat. Awatan nyo, ti amin. Awan tinaramidak iti daydiak kanito manang biyanan. No di tinangaklon iti amin. Nasakit man nga maawan laban ko, tasaan kami pa'y matanag kasar kan ni Lile. Nagawidak nga rod analpay ti abagak, ket nagsansanoong kamilatan iti kabsat ko, gapoy tinapasaran me. Manipod di din awanan tinaki-boyfriend, kan naki-girlfriend kada kami, ket nagbakbaket kan naglaklakay kamin abaak. Alakastan, tuy pagayam mo sa tor. Ala, pagayam sa tor talaga akastan ni Ayat, at daragsak ken liday ama pasaran. Saan nga iti amin nagundaway kat naragsak ka makirelasyon, at dalat tamat tay mapasaram aliday sagpaminsan. Pagyaman akting ka pa nagsurat pagayam sa tor. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo asator, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Hello papagayam, naimbag nga orasyo amin. Makablaawan titunggal maysa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay na, kayat kumanan tagyaman, gapoy tikad dayo amang tartarabay, kan mangpadpadaan kadagiti drama tayo. Salamat kada kayo amen. Ti surat ngayon tayo basa itak at manipod kanipagayam tayo atanya, saan napudpuno anagan. Kastoy ti kunana, dear manang biyanang, adadwa abaak nga ikit ko, kat iti balay mekan nilakay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma, adda kabsat da ija abroad abaak mutlaeng, kat iso ti mang tultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom anay katak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sika kidi at pautang. Tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan nagastos ko. Ano mo lang dyan naglakwak ngay? Kano pati tay pato ni Remy ko, inraman mo kano ngayon lakaw. Ayawan pa managnag da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga tatakaw. Pagananok ngay mga ilako di pato da ngay. Idarom kunto pa ida. Kay, nangusaramanan iti naglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Garod Kasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat ka na tayo ngagtrabaho. Bakbakitan tayo kanong aminan. Tiyam mo na, saan tayo nakabailan tiyag trabaho? Yam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Buwang nga ruda. Pumanaw ako ni Jabalay Darimi, kabagis. Anya, apa ngay? Pababasulan na nga ruda naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan may ladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa pa nang marudin ngay. Makipagnaedak met ka na kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakak man ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakmet Ay, kahit ipakadam king kwa na Saan asyak ti pangipakadaam? Ta saan kumot abalay di pagnanaedak? Ay na, uray siya kay pakadaan. Kanakak met, awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay Darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa yang ngay, ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso ang makipagnaedak matan dito'y balayaw. Day,
Ikit nak matanya ah. Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Isugag na ida kundi tao. Uray agkakwarto kami, kandi ka bagis kaw. Kat, uwanan anya pa yung ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta ka anakan. Ay, nakasaramat nga binan di balay ni kabagis medya ilay. Mayat kumay dyan pag naidan bigat. Baybayaan nyo nga ron, tenton umawag na ang kalastor. Ibagak to ti may papan iti data, ante. Naimbag ano saan daman nga agapa? Kanayon damat nga agapa ide. Ay nabakbak katanda na agbalbaliw damat siguron. Kaano na tayo naudi a panagapa da? Nakarakaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dan. Katawan mat nga ron sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Sana mat nga kaalaan dagay jada do mga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat nga may nga sanda nga na kaya sa asawa Un nga ron. Nagpataan da laki di mo tan abaa. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak ay abroad. Talo da nga baak. Ayo. Niamang ko lang tinag-asawa, ta pinekot ka no day dinanang ko. Imbag kay diya ta pinekot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamit ta ulas mo gay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losyong ko dita, kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita, naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay naminsan la di mawataking ka, Insa. Iso adi mo sa unti kasta, sika ati imot. Auntie Elsa, Auntie Maria, lukatan nyo dato taday baga. Wala na! Mabiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Dato ti cellphone, ag-video call kayo. Nan, kita agman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan kay dita abroad? Ay, nasaya at lahat na kabagis. Da kayo nga. Kumusta kayo? Ay kasti ka bagais, agrigrigat latta. Agipawit ka man iti kwartak ka bagais. Unay kamatan, Maria. Kwarta adagos ti ibagbagamad. Di ka laagbain. Wen, agpauitat to iti kwartayo. No awan paggastusa. Anya kumamat ti paggastusam di tangay. Katpada da kamad abaak. Ay na, ano mo ilata di paggastusan dito? Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunod ko dito sa asawa dita. Aywan, iso nga imawag ka. Tadamag ko nga awang kano trabaho yun sa Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay kurt nagsaya atin ngay. Pawitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kamay ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo kanayon, Wan. No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mo ka ba, guys? Wan, basta dalusan nyo aring baga. Masyana mo kami kada kayo. Kagpapada tayo mga asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na! Agyaman kamay ka ba, guys? Nasingpet ka unay kada kamay. Basta bantayan nyo aring bagay balay ko, ha. Wan ka ba, guys? Adda tayo ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo tibilin ni Uncle kada kayo, Tungpalan nyo amin ngayon bilin na, Tap nagtultuloy te panagyan nyo ito'y balay na. Wan, Tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan, kasi ka ito'y unag, Insya. Anyat dalo sa maparaangan ngay, katawan mo't paraangan to'y balay da. Kalsada may dita sango balay. Kaya di ta kalsada ti dalusak, Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay, di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y lang aldaw yu ito'y nga maaga pa kayo manan. San ka di nga kasta, ante? Agdinunos kayo ka di.
Ag tinulong kayo tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wan, Sige, isin pa yung arudan dagiti kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaamo kayo ito yan, Wan, kanakan. Kumusta nga tanda Auntie Insa? Ken Auntie Maria ija ili bakay? Mayat siguro, Naimbag no sandang agap apa ijay. Binilin ko isuda, imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwadan magapata. Makamuda matan, Bakbak katandan, ngam di dapay laang agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay? Ento naurno sandaga jay saksakada. Iso nga makaamuda, Nagnisit nga minti patungda nga agpadpada. Tanya kumamot ti pakay na igan day iti saritahan nga. Huston sa matja imbaga ni Tata Dumi ang iji abagatan iti kasar ni Salcido nga inanak na iti kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang daw pa kastaytan. Katuan mat, kas jay dagi jay duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka ditan tayong kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. Ay na, maululaw nga raw. Iso nga agid idaak. Idi kalman nasakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Syaklat tanti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibagpagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken kuana. Agbali ta Anya? Bali kala abali, di kala agbaen. Kasapulan ta nga raw. Alan awagam mo di kabagis ta. Sige, mabit lang nga ro tala ti cellphone. Hello, kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, iti napanalawas ang kabagay. Di numinggo man tayo nagsweldo kayo. Agsakit mo nga rod ni Insa kabagis. Maululaw. Ay, ibagam anakapsot ti matag, agpaiglasak ko nam. Kan awanan. Saanan ang makakita ni Insa? Bulsakan. Anya? Anya, bulsak mga ipagbagam. Nakapsot ti matanak ko nam Ay na, baybay anak kadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ibagak abulsakan. Ay, wan gaya man niya. Ingkan to nga rin ipacheck up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agi pa itag iti kwartang aramatin niyo. Ay, wan ka ba, guys? Agyaman nak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak ko nam. Ibagam magpilpilayak. Ay, wan gayam ka ba, guys? Nayunam to ti ipawit mo, Tanay, natukol ti may saasaka ni Insya. Anya? Aba na to call? Diyak mo, Sumanursur tumit abakbakitang. Sobra mat ibagbagam mat Maria. Agdal na kalakadi. Tagno nayunan na ti ipawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam amakalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay, kan, wan gayam ka ba, guys? Limtag ti libur ni kabagis Insa. Anya? Agka ka na matan ti sakit na? Wan ngarod ka ba, guys? Matay samot tan iti babiik. Anya? Di mo masubsobran ti bagbagam mat Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am dita kalendaryo Insa. Domingo manen no bigat Maria. Awagan tanto manen di kabagis tayo di abroadan tagswildo tamanain. Saan nga ta makadlaw day jay? Dinuminggo tamutin ngagsildaw. Saan? Imbagam mat masakitak. Inton sumarunaw, siyak to mat ti makisarita ken kuana. Tasikamat ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak stroke ka. Nukasta't ibagam di saan nakon ang makasarita. Kitsan na balin, adak mat makisarita ken kuana kabagis. Sige magamu ka. Ngamnay, aldawan, ing agluton batang mo ti agluto ita. Masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan Madyak mo ta? No di mo kaya, di saan magkanya? Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ngam ka naglaan ti lutaw. Agluto ka mati ka nam, no kaya mau. Anya?
Ante Insa, Ante Maria, ayan nyo. Ni, apay, napanandangatan. Napanan nyo, ante. Mapanakman lang ni Jessie Leda. Ala, nakaturog kayo matante. Hoy, agriyan kayo, aldawan. Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay, medyo nabayag kayon ditoy, ngam awan pa'y matlaang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit tisikat ko kaanakan. Ay, maulawak magkaanakan. Ay, nagadumot din na marikrik na iti bagik. Jak unay makapag na. Jak pa'y unay makakita. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raon. Ay, nasakit tisikat ko. Nasakit pa'y ti pusong ko no misbuak. Nasakit ti barukong ko no agaangasak. Ay nasakit ti dilak no ag sauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no ag garawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro tayo bagakto ka ni Uncle. Anyat ibagam nga ay. Ay, ibagam nga agsaksakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kami. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, ante. Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, uwanta niya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami batlaang. Basta awan mang manmandar kada kami. Oy, Maria. Nagikamtay kwarta nga impawit ni kabagista. Ada ijibag ko di silid, apay aya. Piesta ka no inton bigat di kabangibang nga ilay. Mapanta pa adwan ti kwarta kata. Ha, kasta aya. Sige. Italaang man nga da piyesta ah. Wan, tapa nagpipiesta man ni tabulan, Maria. Inta ba mag-relax ka bagay? Wala ka bagay. No maabak ta, ayos laan. Tagsuldo ta man no Domingaw. Ay natanya. Kagap-gapok ijay pistahan ijay kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insa ijay. Ni, anya tararamidan da ijay? Kanya pa ngay. Makipirpiryada. Anya, kunang manuag sakit da. Aho! Anya masakit. Nakasarasarantada. Sumarampiting da pa ijay. Kaslasaan da babakay. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inom ijay. Nagpipigsa ti katawa da. Kan nagkikiting da ijay paldada. Mapit lang, tayo pakitak ti video da. Binidjok itang amin itilimid ka. Diyak nagpakpakita ka dakwada. Etoy, kitam. Ay, oray na ka. Basta ano't kwarta na ka bagay. Tutupak ha? Ay, uray siya ka. Ngam no adag gusto nga ubeng. Ayos lang ta ka bagay. Kitam. Naa. Ay, anya nga dato yung araramidan da. Naglukumat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit matan ito yung nagtibalay ni Uncle. Kasla na banglas nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan da, ante. Ante Maria. Apa nga ito ka nga nagida? Asino dada ka ida yung alakay? Ay na. Ha? Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi eh. Ngambasit laang tanya. Asino dada ka dua yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko kaanak ka. Anya? Ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Uncle. Saan matla siya? Patiniin siya. Adamo lakay dana ijay silid. Alakay. Anya? Ay, hello kabagays. Ay, Domingo ita. Mabalinti ag sweldo. Wan kabagays. Awan ngamin paggatang mi iti agas may kabagays.
Ala, ako kusin nyo amin na nakawisyaw. Ta kayo adwa. Hindi, apay nga kukusin may kabagay. Sukatan men? Ay, agpawit kaya iti package. Saan? Ah. Basta ako kusin yon, tapumanaw kayo di tabalay ko. Anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang impake kadagiti kagawaan nyo. Tapumanaw kayo di tabalay ko. Paingay ka bagay. Di ka kadimasyan kadagamay akabagis mo. Aglablabas kayo. Mananggundaway kayo akakabsat. Di kayo lamasyang kanyat dito abroad. Pagrigrigata ti kwarta dito. Lakaya ko. Ngam inal daw pa ilang agtratrabaho at dito Amerika. Tapno at dala kwarta. Narigat ti trabaho dito. Tapno amuyaw. Agbagbagkatat itinatadagsin dito. Anusak. Tapno at damay pawit ko katagayaw. Ngam kastadar aramin ninyo. Las-las to ganda. Ipagbagayaw masakit kayo. Ngam saan magayaw. Isugal nyo tayo kwarta rin pawit ko. Kalpasan na. Nakarugrugit na balay ko. Ken agisangput kayo pa itilalakay dita. Agiinom kayo dita balay ko. Isa pumayo kayo. Bye! Hinidipnan ka bagay. Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado Isumot lati mabalin nga gipulong ka. Awanan sa bali pa'y ka bagay. Ala, tangay awan mo't sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akanakan. Kay pasensyakan Ay, ano sanda kami kaanakan? Wan. Basta agsingsingpat kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kano aginom kayo itaarak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawon kayong matan mga ante. Ay, saanon kaanakan? Agsingsing pertakon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulong ak iti trabaho dito balayaw. Ay, uray siya, Tanya. Very good nga ron, no kasta, mga ante. Pinagnaid mi nga ron manan da anti, iti balay may kanila kay ko, manang biyanang. Kat kaasina, di damatan inulit tinaramid da. Saan da pa yan na nagapaapa tanalabit, mabayin wan no mabutang da mapapanaw. Takasta nga minti imbagak kadakwada. Ngamkit di, pamutbutang kulaang dayjay. Tadyak mat ida kabailan apapanawon latan, tama siya nakadakwada tawan sa bali apapanhanda. Alakastan, tuy pagayam mo, Tanya. Ay kat, nasaya at ata nagbalbaliw dan, dagita nga ikit mo. Unay lakit dagita nga ikit mo aya, imbes nga agtinoda, tababakit dalaka nga rudan, sa amot, tabaliktad mo't. Tay kunaday ti Tagalog, tumatandang paurong. Uray ko man no pasut ti panagkabaw dan tamaawatan dayta ngem saan may takasagsagpat dalaang iti kina senior citizen agam ala tinapatag nagbalbaliw dan adwa. Pagyamanak ting kapanang ibinglay iti kapadasam. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Tanya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.